Nĩ ndũgamano gatagati ka maabitha kaunti-inĩ ya Nairobi na ngwatanĩro ya aikari arĩa marũrũnganĩte magĩtetia mũtaratara ya kũhĩtũkio kwa mĩako ya manyũmba kaunti-inĩ ĩno. Marauga kũrĩ na maabitha kaunti arĩa marahũthĩka kũhĩtũkia mĩako ĩno mategũthingatithia ũgitĩri wa aikari, kũringana na riboti iria marekereirie. Nyũmba itanyiĩire 600 arĩcio marauga ihĩtũkĩtio gwakwo na njĩra ya ngungo. Maafisa binafsi wa county ambao wamekuwa na nguvu kiasi kwamba wako na uwezo wa kujua ni jumba gani itakuwa approved na ni gani itakuwa approved. They destroy the environment, cut trees, no health for our children, no space for any kind of recreational activity. Kwaga kuhuthira mutaratara uyu ni undu urerikana wambiriirie kuhutia ikari na njira nene, amwe magithamio kia hinya ona kwaraha kwa mai riria mbura yaura. Tumeona kwanza kwa sababu ya mafuriko yenye yalifanyika juzi, wale watu walifariki. Tumeona illegal demolitions. Tumejaribu kumwambia Sakaja hata a respond kwa hizi issues, amenyamaza, hatuongeleshi kabisa. Huko kwetu huko ghetto wanabomolea watu, wanaendelea kubomoa kila siku, wanatupiga, wanatuumiza huko. Sisi leo tumekuja tukiwa very peaceful na kusema ya kwamba Sakaja atengeneze Nairobi with a plan. Hamwe na maundu maria mendekithitie ni gavana wa Nairobi Johnson Sakaja na maabitha a kaunti aria makuruhanitio na njama ĩno kwehera wabici nĩguo thuthuria bara nginyo utafanio. Ile shida iko katika hii Kenya, it's historical injustice, and unless we address that issue, hizi problems zitakuwa. Mateta maya mokite kumana na miako miingi iria irathie na mbere kaunti-ini ya Nairobi, nyumba cia tene ikieherio na ingi njeru kurugamio. Ngiribotera Inooro TV, ritwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.